Prolazimo taman kraj termoelektrane Ugljevik koja je bila predmet brojnih kontroverzi. Evo, nalazimo se u Tuzli gdje ćemo napraviti brzinski pit stop prije nego nastavimo dalje s našim putovanjem. Možda se sad pitate zašto jedna koza ovdje u Tuzli ima vlastiti spomenik. Evo, dođeš u etno selo i dočekate 6, 7, 8 fića. Ovo izmislit ne možeš. Prvo što imamo su uštipci sa sirom i kajmakom, pšeničnu pogaču sa heljdom i dagaricu. Bravo! Evo nas, stigli smo konačno do Zenice i samo vam mogu reći, mrtav sam, umoran, izašao sam iz... Pozdrav, dobrodošli u novi video. Nalazimo se u jednome hotelu, negdje na pola puta između granice sa Srbijom i Bijeljine. Došli smo sinoć ovdje nakon što smo fićom odvalili put od nekih 130 km iz Beograda. Dobro smo se odmorili, naspavali, jutro smo se ubili u hotelskom doručku, a sad ćemo dobro provjeriti fiću prije nego nastavimo naše putovanje dalje. Evo, kao što vidite, provjerili smo razinu rashladne tekućine i razinu ulja. Nedostajalo je nekoliko decilitara koje smo upravo nadolili i sad ću iskoristiti ovu priliku da vas zamolim da lajkate ovaj video i da se pretplatite ako već niste. Sad ćemo pogledati na ovoj ovdje karti koji nam je danas plan putovanja. Evo, kao što ste vidjeli, karta nam se malo raspala, tako da idemo sad pronaći Bijeljinu pa ću vam pokazati gdje planiramo ići. Dakle, evo nas, trenutno smo tu i planiramo prijeći put od čak 250 km preko Tuzle sve do Travnika. Provjerili smo još i tlak u gumama, sad krećemo i neka nam je sa srećom. Kao što vidite, nažalost nismo snimili obilazak Bijeljine jer smo bili slomljeni od cjelodnevnog putovanja iz Beograda, a i stigli smo prekasno. Otišli smo samo u kasnovečernju šetnju centrom grada i mogu reći da je Bijeljina baš mladenački grad. Kafići i klubovi su bili puni, glazba se čula na svakom koraku, čak postoji trgovina koja radi 0 do 24, to nisam uspio pronaći ni u puno većim gradovima. Dojam je da je ovo grad koji živi za dobar provod. Da samo spomenem, jučer nas je baš iznenadila granica Badovnici, nisam siguran kako se izgovara, jer tamo smo morali platiti mostarinu preko Drine, odnosno preko Pavlović mosta koji spaja dvije države. Simbolična cijena od 180 dinara, iako daleko je to od simbolične cijene za one koji putuju tamo svaki dan, ali nije u tome stvar. Ovo je jedini most preko neke granice koji se naplaćuje, a da stvar bude i gora, ne primaju kartice. Ja sam, znajući da napuštam Srbiju, nastojao potrošiti sve dinare, tako da dok sam došao do granice nisam ih uopće imao. Srećom, imala ih je cura, inače bi se našli u velikim problemima. Nego, vratimo se mi na današnje putovanje. Danas fićom planiramo prijeći čak 250 km. I ako nam ovo pođe za rukom i uspješno stignemo do Travnika, to će značiti da smo debelo oborili dosadašnji rekord od 150 km prijeđenih u jednome danu. Da stvar bude gora i kompliciranija, vani su izrazito visoke temperature, baš onako ljetne 30+ stupnjeva, a cesta je puna nepreglednih zavoja i beskonačnih uzbrdica. Tako da ćemo naravno svako toliko stajati i davati našem Luigiju dovoljno vremena da se malo odmori i ohladi prije nego nastavimo dalje s našim putovanjem. Kako bi lakše mentalno podnio činjenicu što čitav dan planiram provesti u fići po ovakvim temperaturama, odlučili smo da konačna destinacija budu ćevapi kod Harija u Travniku. Da mi bude makar malo lakše. Nešto što me posve iznenadilo je koliko su sela na potezu između Bijeljine i Ugljevika sređena i održavana. Pogledajte samo ove okućnice sa savršeno formiranim drvoredima, prekrasne kuće, novi asfalt kroz ova slikovita polja. Da mi netko pokaže ovaj video i kaže da je snimljen negdje u Bavarskoj, vjerojatno bi mu povjerovao. Prolazimo taman kraj termoelektrane Ugljevik koja je bila predmet brojnih kontroverzi jer su izašla istraživanja da zagađuje više od svih elektrana na ugljen u Njemačkoj zajedno. Također napravljene su projekcije prema kojima od posljedica bolesti emitiranjem toksičnih tvari u atmosferu iz ove termoelektrane umre cirka 600 ljudi godišnje.
Ova termoelektrana krenula je s radom 1985. godine, 9 godina nakon početka gradnje. Dimnjak je visine čak 310 metara, što ga čini najvišom građevinom u Bosni i Hercegovini. Napravljen je toliko visok s ciljem da se štetne čestice rasprše na što veću površinu, a ne da budu koncentrirane isključivo na ugljevik i neposrednu okolicu. Upravo zbog toga štetne čestice ove termoelektrane znale su nošene vjetrom otići i stotinama kilometara daleko. U 2023. godini emitirala je 10 puta više od najviše dozvoljene razine sumpor dioksida. Unatoč tome što je uloženo čak 85 milijuna eura za sistem desumporizacije, izgleda da zbog tehničkih problema i činjenice da njegov rad stvara ekonomsko opterećenje, sistem nije u funkciji. I evo kreće izrazito zavojiti i brdovit dio rute na potezu između Ugljevika i Tuzle. Još jedna u nizu lokacija koje su me oduševile u ovom dijelu Bosne i Hercegovine je i ova cesta koja spaja Ugljevik i Tuzlu i pronalazi svoj put kroz ovu gustu šumu, čineći ove prizore zaista posebnima. Bio je pravi užitak ovdje dodavati kilometre na Luigijevom celeru i testirati njegove mogućnosti, a kao što ste i vidjeli, odvažio se i na pokoje pretjecanje. Ovo je jedna od onih ruta kod kojih priželjkujete da potraje malo duže, da što više možete uživati u ovom jedinstvenom vozačkom iskustvu. I evo, mogu vam reći da je bilo izrazito zabavno provozati, malo propuhat fiću kroz ove krivine i da vam iskren budem, baš se dobro ponašao u zavojima, stvarno sam zadovoljan. I evo nas na svega nekoliko kilometara od Tuzle. Tu ćemo negdje parkirati i prošetati do centra. Evo, nalazimo se u Tuzli gdje ćemo napraviti brzinski pit stop prije nego nastavimo dalje s našim putovanjem. Ovo je jedan od najstarijih gradova u Europi koji danas broji oko 110.000 stanovnika i nadaleko je poznat po svojoj solani. Nalazimo se u samom centru na Trgu Slobode koji je ujedno i najveći trg u čitavoj BiH, dok razmišljamo koji ćemo restoran odabrati da ubijemo glad prije nego nastavimo dalje do travničkih ćevapa. Možda se sad pitate zašto jedna koza ovdje u Tuzli ima vlastiti spomenik. Razlog za to leži u onoj čuvenoj izreci cijela Tuzla jednu kozu muzla. Odakle uopće dolazi ta izreka i koje je njeno značenje? Stara legenda kaže da dok je Tuzla još bila pod Austro-Ugarskom kapom, izdan je proglas da se zabranjuje čuvanje koza i da se sve koze moraju pobiti pošto se vjerovalo da uništavaju šume. Jedan Tuzlak se na to oglušio i odlučio sebi zadržati jednu kozu. Legenda kaže kada je jedan putnik svratio u Tuzlu, imao je što i vidjeti. Čitav grad čuvao je, hranio i muzao jednu te istu kozu. Dok uživamo u ovim prizorima grada Soli koji se smjestio na obroncima planine Majevice, da ispričam nešto što mi se ovdje dogodilo dok kamere nisu snimale. Otišao sam kupiti piće u neku trgovinu gdje mi je prišao lokalac koji je po mom naglasku shvatio da nisam iz Bosne. Prišao mi je da mi zaželi toplu dobrodošlicu u Tuzlu uz riječi da je ovo grad koji prihvaća sve kulture i nacije i da ću se ovdje osjećati
osjećati kao kod kuće kad god da dođem. I mogu vam reći da sam se baš tako i osjećao. Opraštamo se od tuzlanske koze, a mi nastavljamo dalje sa našom bosanskom avanturom. Našli smo novo mjesto za debljanje i to neće biti restoran kao što smo najavili, već etno selo Mačkovac. Stajanje ćemo svaliti na fiću, rećemo da ne bi bilo loše da malo stane i odmori, samo da bez griže savjesti možemo iskopati neko novo tradicionalno bosansko jelo i ubiti se u njemu. Šta smeta je ova njemačka auta po cesti, samo usporavaju čovjeka u fići. Ono što nismo očekivali ni znali je da će se putovanje do etno avlije Mačkovac pretvoriti u pravu malu ekspediciju po seoskim cestama i lokalnim putevima, makadamu i drvenim mostovima. Ali što je to za našeg Luigija, navikao je on i na veće izazove. Ruku na srce, nije nam ovo teško palo, pošto smo se na putu do etno sela ponovno našli okruženi netaknutom prirodom. Ne samo da nisam znao kakav nas put čeka, nisam znao ni da će me na parkingu etno sela dočekati čitav vozni park razno raznih fića. Evo, dođeš u etno selo i dočekate 6, 7, 8 fića. Ovo izmislit ne možeš. Malo je reći da mi je ovaj nenadani susret sa Luigijevim kolegama izmamio osmijeh na lice, bilo je baš interesantno vidjeti ih ovako zajedno parkirane. Ovo etno selo smješteno podno planine Konjuh je bilo pravo otkriće ovog našeg putovanja fićom po Balkanu i možda i jedna od najdražih lokacija koju smo imali priliku posjetiti. Sve nas je apsolutno oduševilo i pritom ne mislim samo na tradicionalna bosanska jela koja su nam servirana, za koja iskreno rečeno nisam ni znao da postoje, niti sam ikada prije čuo za njih. Oduševilo nas je i koliko truda ulažu u očuvanje tradicije, posebice u zavičajni muzej u kojemu bi mogli provesti čitav dan proučavajući preko 30.000 eksponata koliko ih ovdje ima, od ručnih radova, vezova i tapiserije, preko starih knjiga, dokumenata i zapisa. Prvo što imamo su uštipci sa sirom i kajmakom, pšeničnu pogaču sa heljdom i dagaricu. Ovo jelo od junećeg mesa radi se u zemljanoj posudi koja se barem na sat vremena prije pripreme samog jela drži u vodi kako bi je upila, da bi se ta voda kasnije mogla otpuštati u jelo prilikom kuhanja i dati mu poseban štih. Moram spomenuti i da je gostoprimstvo ovdje apsolutno nevjerojatno, čak su išli toliko daleko da su ugasili glazbu s radija kad su vidjeli da snimamo, da nam ne smeta. Ovako se vodi ugostiteljstvo. Došlo je vrijeme da krenemo dalje, jer iako smo danas već odvalili respektabilnu kilometražu za jednog fiću, čeka nas još čak 130 km do Travnika, tako da vremena za opuštanje nema. Sjedim ja tamo u etno selu, guštam ko budala, u jednom trenu gledam na sat i mislim se, ne prestanem li zabušavat, na kraju ću ja biti kriv što nismo odradili 250 km u jednom danu, a ne fić. U moju obranu to je zato što je u etno selu Mačkovac jednostavno predobro, gostoprimstvo, hrana, sve je 10 od 10 i prelako se izgubi pojam o vremenu.
Do Zenice, naše iduće destinacije gdje se planiramo nakratko odmoriti prije nastavka putovanja, čeka nas još oko 100 km. Ovo nam je bila jedinstvena prilika da vozeći se ovim cestama i putevima otkrijemo i ovaj dio BiH na potezu između Tuzle i Zenice. Da ne budem dosadan i ponavljam kao papagaj koliko je priroda ovdje lijepa i očaravajuća, prepustit ću ovim kadrovima da pričaju za sebe. Na putu smo prolazili kroz Zavidoviće, Žepče i još mnoge druge gradove i sela. Kako se dan polako bližio kraju, tako su i temperature postale podnošljive i bio je pravi užitak Luigijem krstariti prema Zenici. Evo nas na svega 10 km od Zenice, napravit ćemo najkraći mogući odmor i nastavljamo dalje, što zbog činjenice da nisam ništa jeo već sat vremena, što zbog činjenice da želim Fiću što manje voziti po noći. Došli smo u Zenicu pred sam zalazak sunca, pogledajte samo ove prizore dok Fićom prolazimo kraj stadiona nogometnog kluba Čelik, vozeći se uz prekrasnu rijeku Bosnu, otkrivajući Luigiju ljepote ovog 600 godina starog grada koji danas broji 110.000 stanovnika. Evo nas, stigli smo konačno do Zenice i samo vam mogu reći, mrtav sam, umoran, izašao sam iz Fiće tek toliko da progibam noge. Nažalost, nemamo vremena za obilazak grada pošto je pala noć, a iz Zenice je jedan prekrasan grad koji zavređuje makar cjelodnevni obilazak. To ćemo napraviti nekom drugom prilikom, a sada žurimo dalje put Travnika, čeka nas put od još nekih 30 km. Evo, nastavljamo dalje po mrklome mraku prema Travniku, nadam se samo da ćemo stići tamo unutar radnog vremena, jer bila bi katastrofa nakon ovakvog dana i ovolikog truda da ne stignemo pojesti makar jednu desetku. Ovo je definitivno najnaporniji dan do sada otkako smo na ovom putovanju Fićom, tako da ako ovaj video nije zaslužio like i subscribe, onda ne znam koji je. Po ovakvim temperaturama, po ovakvim cestama, zaista impresivan podvig našeg malog Luigija, koji je, ako se sjećate, prije svega nekoliko godina stajao nepokretan na Visu i služio je da se na njega poredaju staklenke meda i da se tako prodaju. Od situacije gdje je bio korak pred time da bude prodan u staro željezo, do toga da nas sad ponosno vozi preko cijeloga Balkana. Moramo biti ponosni na našeg Luigija. Jedina stvar koja mi je žao na ovom putovanju je što nisam imao priliku proći preko Banja Luke i Prnjavora, pošto tamo živi jedan moj prijatelj koji, kad je vidio moj video dvogodišnje restauracije Fiće, odlučio napraviti to isto sa svojim starim Fićom, čak ga je obojao u istu boju, tako da Luigi ima brata blizanca u Prnjavoru kojeg nažalost na ovom putovanju nije imao priliku upoznati. Nekom drugom prilikom, na nekom drugom putovanju ćemo ih definitivno spojiti i provozati zajedno. O, majstore! Sad. Aleksandar mi je poslao ove scene svog Fiće, brata blizanca našeg Luigija, kako osvaja prvo mjesto u Žepču na ispitu spretnosti. Baš je simpatično vidjeti Fiću koji izgleda toliko slično našem Luigiju, kako živi neki drugi život i uspješno se hvata u koštac s nekim drugim izazovima. Upravo ove scene su razlog zašto se trudimo izbjegavati putovanje Fićom po noći. Kadrovi jednostavno nisu na razini zadatka, iz njih nije moguće razaznati lokacije kroz koje prolazimo, niti predstaviti njihove ljepote u punom sjaju. Šteta, jer vožnja Fiće po noći je kudikamo lakša iz više razloga, što zbog nižih temperatura, što zbog slabijeg prometa. Ali što je tu je, izazov je takav da želimo prijeći čak 250 km u jednom danu, tako da je vožnja po noći jednostavno neizbježan dio ovog poduhvata. I evo, kao što vidite, stigli smo u Travnik i ne samo da smo uspješno prevalili ovaj put, već smo stigli i unutar radnog vremena Čevabdženice Hari.
Pogledajte me samo ovdje kako se jedva vučem ukočen od cjelodnevne vožnje u Fići. Bog. Može jedna 10 u lepinji i hoćemo kajmak. Rasjetku cijelo ili? Tako je. I kajmak, hoćeš ti šta? A, to je to. Eto ga, to je to. Za piće. Pa može samo čaša vode, to je to. Hvala vam puno. Jogurt. Pa ajde, može daj jogurt. Može. Je li vrijedila ova 10 cijelog ovog truda nego šta je nego vrijedila? Desetka je pala, mi idemo na zaslužen odmor, a vi nas pratite i dalje jer već u idućem videu nastavljamo naše putovanje dalje prema Sarajevu. Hvala što ste pogledali ovaj video do kraja, lajkajte ga i pretplatite se ukoliko već niste, a možete i kliknuti ovo zvonce da vam stigne obavijest kada izađe neki video, da ne propustite nove Luigijeve avanture jer već u idućem videu idemo u obilazak Sarajeva i pokušavamo se Fićom uspeti do Crvene Tabije, što definitivno nije bila pametna ideja.